reka mbivuge tunarebana neza. Rayon Sport ifite match ya finale saa 12 z'umugoroba, match turi buze gukina n'ikipe ya APR. Rayon Sport nidatwara igikombe cya Peace Cup, nzagaruka hano muri izi studio ngure mitiweli 100 nziha abakunzi b'umupira w'amaguru. Birumvikanye. Nizere ko message yanjye igiye. N'umwaka wo kugura mitiweli watangiye. Ubwo ni kuva ndebye mitiweli ni veni. Ibi bintu mbivuze ngewe mbizi neza ibyo ndi kuvuga. N'umubare mvuze ndawuzi. Ni mitiweli 100 nangahe ubwo? 200 si menshi. 200 Wasiri head of communication. Head of communication. Mubibaze nabi. Oya, ntago ari 200,000. Ni miliyoni 2. Kuko mituweli ihagaze veni. Ni miliyoni 2. Ntabwo nzagura mituweli ya 5. Ya 5 nayo irahari. Sibyo? Tuva kuri 5. Miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Sibyo? Nituva kuri 5. Recruitment 2 z'abakinnyi ba Rayon. Nta kibazo. Siko nawe. None se Sidi kwari. None se Sidi. Sport guri kitebasigaye. Match y'abantu none se babakinnyi 6 baje. Tubwizanye ukuri. Igikombe cy'amahoro abakobwa batwaye ba Rayon Sport. Hari n'ijana bigeze babona. Wasiri. Ntibakuye saba. Ebana, ufite umuhigo ukomeye cyane. Kwiyemera kwa Kwizera Olivier nibyo bitumye tubura iki gikombe. Bati Kwizera Olivier we aba yishakira kwikorera content kugira ngo ibitangazamakuru bimugarukeho ndetse no gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Bamwe mu bakunzi ba Rayon Sport baremeza ko kwigirira icyizere bikabije bya Kwizera Olivier ari byo bitumye babura igikombe cy'amahoro. Nubwo Kwizera Olivier yagize umukino mwiza agafasha ikipe ya Rayon Sport, ariko birangiye na Ndikumana Asmani bitwaye neza muri uyu mukino, ari bo bahushije penalty za Rayon Sport bituma APR Football Club yegukana igikombe cy'amahoro cya 2026. Ikipe ya APR FC yongeye gukora amateka nyuma yo gutsinda Rayon Sport ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro cya 2026. Ni umukino wabereye kuri Stade Amahoro. Ni umukino wari urimo ibihe bikomeye, penalty, ibyishimo, amarira n'imakanyisha. Rayon Sport yabanje gufungura amazamu kuri penalty ya Ndikumana Asmani, ariko William Togwi aza kuyishyura. APR FC mbere yuko byose bigirangirira muri penalty zafashwe nk'izashegesha abafana cyane cyane aba Rayon Sport. Ese nayahe makosa yakozwe na ekipe ya Rayon Sport? Ese ni APR FC yerekanye ko ari ikipe ikomeye? Ese byagenze bite byatumye APR FC yongeye kwerekana yuko ari ikipe ikomeye? Ibi byose nibyo tugiye kureba muri iyi video. Icyo ngusabye nukuniza iminota mikeya gusa maze ngakwinjiza muri uyu mukino. Umukino warangiranye amarira menshi ku bareyo, umukino warangiranye ibyishimo byinshi ku bafana ba APR FC, umukino wari uryoshye, umukino wari umeze neza, nubwo rwose warangiye abafana ba Gikundiro Isaro ry'Inyanza Rayon Sport bababaye. Muti byagenze bite? Reka mbinjize mu mukino. Ubundi umukino watangiye ku isaha ya saa 12, stade yuzuye, ibintu bimeze neza, abantu bose bari biteze itsinzi cyane ko amakipe yose urebye yari ameze neza. Wari umunsi wa nyuma w'igikombe cy'amahoro cya 2026. Amakipe abiri yose akomeye mu Rwanda, APR FC na Rayon Sport, yongeye guhurira ku mukino watumye imitima y'abafana ihagarara inshuro nyinshi. Umusifuzi agitangiza umukino, amakipe yombi yahise yerekana ko nta n'ikipe n'imwe yaje gukina, ahubwo ko yose yaje azi ikiyazanye. APR FC yatangiye ifite umuvuduko, ishaka kwiharira umukino no gusatira izamu rya Rayon Sport. Bigeze ku munota wa 4 gusa, Memeri Dawo yahaye umupira mwiza ruboneka. Abafana ba APR FC bahaguruka biteguye ko ari igitego, ariko kandi ba myugariro ba Rayon Sport bari maso. Rayon Sport nayo yicaye. Ndikumana Asmani, umwe mu bakinnyi bari bafite icyizere cy'abafana, yakomeje gushaka inzira yinjira mu bwugarizi bwa APR FC.
uko iminota yagendaga ishira rero umukino warushagaho gushuha. APRFC irusha Rayon Sport guhererekanya umupira, ariko Murera nayo igakomeza gushaka uburyo bwo gutungurana no gukora contre attaque. Hanyuma rero haje kuza umunota wahinduye ibihe byose, byari ku munota wa kangahe? Umunota wa 43. Rayon Sport yaje kubona penalty. Yabonye penalty se bigenze bite? Ubundi abafana ba Murera basakuje. Cyari kibaye nuko Tony Kitoga yahereje umupira Ndikumana Sumani maze yinjira mu rugo rw'amahina. Umunyezamu Hakizimana Adolphe ahita akora ikosa agerageza gukuraho, ariko abikoreramwe amakosa. Umusifuzi asifura ko habayemo penalty. Stade yose rero yahisinduka nk'isakuje urusaku rw'abareyo, ngira ngo namwe murabazi, kandi bari benshi buzuye stade. Ndikumana Sumani yegereye umupira maze aregera neza ateramo iyi penalty, ayikubitamo igitego kiba kirinjiye. Abafana ba Murera batangiye kwizihirwa, batera indirimbo nyinshi zishongora kuri mukeba wabo APRFC, inyinshi ziririmba ubukaka bwa gikundiro. Maze igice cya mbere cyaje kurangira Rayon Sport iri imbere. Benshi batangira kwibaza bati ese APR iraza kubasha kugaruka maze yishyure? Ariko ikipe y'ingabo z'igihugu rero ntago yari yavuze ijambo ryayo rya nyuma. Muri make ntago ibyayo byari byarangiye. Igice cya kabiri gitangira, APRFC yagarukanye ubukana budasanzwe, basatira ku mpande zombi bashaka igitego cyo kwishyura. Maze ku minota 49 ibintu byaje guhinduka. Ruboneka Jean Bosco azamura umupira mwiza cyane, maze William Togwi atekerezaho, yaje guterekaho rero umutwe ukomeye akubita mu izamu, igitego kiba kirinjiye. Biba bibaye igitego kimwe kuri kimwe. Abafana aba APRFC barasimbuka mu byishimo byinshi cyane. Umukino wongera gutangira bundi bushya. RT250 nuje kure. Nyuma y'aho gato umukino wabaye nk'intambara nyayo, amahirwe ku mpande zombi, amashoti aremereye, gutabara kw'abanyezamu bombe, imvune ku mpande zombi, impinduka ku mpande zombi. Bigeze ku minota 38 bamwita Aziz Bassan yarasigaranye n'umunyezamu wenyine. Abafana ba Rayon Sport bari babonye igitego, bari batangiye no guserebura bazi ko cyagiyemo, ariko ibintu byaje guhinduka. Umukinnyi yanyereye maze amahirwe arayahusha, abarayo bose bari bayabariye. Ubundi iki gice cya kabiri ntago cyahiriye abakinnyi ba Rayon Sport. Nubwo nyuma yaho gato APRFC nayo yakomeje gusatira, Mugisha Gilbert na Jibril Watara na bagenzi babo bashakisha igitego cy'intsinzi, ariko ubwugarizi bwa Rayon Sport bwakomeje kwihagararaho mu buryo bwagaragaraga. Imikino ya nyuma yabaye y'abafite umutima ukomeye gusa, kuko ku minota 89 Ndikumana Sumani nanone yabonye uburyo bukomeye cyane bwari bwabazwe, uburyo bukomeye imbere y'izamu, arekura shot, ariko Yunusu aratabara. Nyuma yaho gato Mugisha Didier nawe yarekuye ishoti rikomeye, ariko Hakizimana Adolphe araryama arikuramo. Umusifuzi rero yaje gusifura mu ifirimbi, umukino w'iminota 90 kurangira ari igitego kimwe kuri kimwe. Kugeza ahangaha abafana bose bari batuje bategereje ikigiye gukurikira. Ubwo ikintu cyagombaga gukurikiraho nta kindi ni ukwemezwa na penalty shootout. Abafana bose bahise bifata mu mutwe baratuza. Rayon Sport rero niyo yatangiye gutera penalty. Rayon Sport yatangiye neza, ariko ibintu byaje bihindurwa ubwo Kwizera Olivier yaje gutera penalty yabo ya kabiri, maze Hakizimana Adolphe ayikuramo. Hashize akanya Ndikumana Sumani nawe yaje gutera penalty, umunyezamu wa APRFC Adolphe nawe ayikuramo, atabara equipe. APRFC yabonye amahirwe yo kurangiza byose ubwo Dennis Omed yegera ku mupira agatera penalty yabo ya nyuma maze akayinjiza. Byari bishatse kuvuga ko APRFC yegukanye igikombe cy'amahoro. Abakinnyi ba APRFC birukase mu kibuga mu buryo bwo kwishimira igitego mu byishimo, mu gihe ku ruhande rwa Rayon Sport yaramarira gusa, agahinda n'inzozi zabo zari zisenyutse. APRFC
yongeye kwandika amateka yayo hano kuri stade Amahoro, yongeye kwerekana impamvu ari imwe mu makipe akomeye hano mu Rwanda. Ese Rayon Sport yakoze ayahe makosa? Ese penaliti nizo zayigambaniye? Ese ekipe ya APR FC yongeye kwerekana ubunararibonye bwayo? Mbwira igitekerezo cyawe, umbwira uko byumva. Ese Rayon Sport yaba yazize iki? Ese ubundi umwanya wa kabiri wo gaza kubona muri shampiyona, cyane ko kugeza ubu ngubu ihanganye na Kiyovu Sport? Duhurira muri comment, birashimisha cyane kubona ibitekerezo byanyu kuko mbisubiza.